Nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara hagati y'ibi bihugu byombi, ayo masezerano rero ubwo yasinywaga bakaba bari bahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ayo masezerano rero hakaba harimo n'ingingo yo kurandura burundu umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ugamije gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Nyuma rero y'ayo masezerano uyu mutwe wa FDLR nawo ukaba wagize icyo utanga kuri aya amasezerano. Mu byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye mu masezerano y'amahoro ya Washington harimo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Uyu mutwe rero ukaba waratangaje ko kuwusenya bitazigera bikemura ikibazo. Mu ibaruwa rero yo mu cyumweru gishize uyu mutwe ukaba uvuga ko wandikiye Perezida Donald Trump ugaha kopi n'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga bigari. FDLR ikaba ishimira Trump kugeza Kongo n'u Rwanda ku masezerano y'amahoro yasinywe tariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa Kamena. Ishingiro ry'aya masezerano y'amahoro akaba agaruka ku mutwe wa FDLR inshuro zirenga 40 riri ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Iya mbere, guhagarika ibikorwa cyangwa se gukuraho ingamba zo kwirinda ku Rwanda. Iya kabiri ikaba ari ugusenya umutwe wa FDLR. Aya masezerano rero akaba avuga ko impande zombi zumvikanye ku mugambi wo gushyiriza ingingo zombi mu ngiro. Kinshasa, Kigali ndetse n'umutwe wa AFC M23 wo ukaba uvugwa muri aya masezerano inshuro 3 mu minsi ishize. Buri ruhande rukaba rwaragiye ruvuga kuri aya masezerano y'amahoro ayiswe ay'amateka. FDLR nayo ikaba yaravuze ko ishimira Perezida Trump by'umwihariko ku mihate ye yatumye agerwaho. Leta y'u Rwanda ikavuga ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi nyuma ukaba waragiye ukora ibitero byiciwemo abantu bigahungabanya umutekano w'u Rwanda. Kigali yo ikaba ivuga ko uyu mutwe uteye impungenge umutekano w'u Rwanda, ariyo mpamvu yafashe ingamba zo kwirinda. Kinshasa yo ikaba ivuga ko izo ngamba ari ugufasha umutwe wa AFC M23, kandi iyo ikaba ivuga ko kuzikuraho ari ukuvana ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ibaruwa yayo yasinyweho na Lieutenant General Victor Byiringiro, FDLR ikaba ivuga ko itigeze iba ikibazo ku baturage b'u Rwanda, ahubwo ikavuga ko ari bo irwanira, ko iharanira kurinda no gutahura mu mahoro impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ONU ikaba ivuga ko FDLR iteje inkeke ku mutekano mu karere. Umwanzuro w'akanama ka ONU gashinzwe umutekano w'isi wo muri Gashyantare uyu mwaka ukaba waramaganye kandi unasaba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko FDLR ukaba warahise unasaba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje mbere byo kuyirandura. Ako kanama akaboni kandi kakaba karasabye n'igisirikare cy'u Rwanda kureka gufasha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zacyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bindi bisabwe. Hagati aho kandi mu ibaruwa yabo abandikiye Donald Trump, umutwe wa FDLR ukaba waravuze ko hagati ya 2009 ndetse na 2015 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zakoze ibitero bitandukanye byari bigamije kurandura uyu mutwe. Ukavuga ko ibyo bitero byiciwemo abantu ibihumbi, bigatera no guhunga mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'impunzi z'Abanyarwanda. Ukaba wongeraho uti gusenya FDLR ntabwo bizakemura ikibazo mu mizi, ko ikibazo kiriho cyakemuka gusa mu nzira z'ibiganiro bisesuye kandi by'ukuri birimo impande zose kireba. Ukavuga ko ibyo ari byo wakomeje gusaba kuva mu myaka myinshi ishize.
Kuva mu gihe kinini gishize leta y'u Rwanda yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa FDLR yita umutwe w'iterabwoba. Ibyo uyu mutwe muri iyi baruwa wahakanye ubyita imvugo y'ubutegetsi bw'u Rwanda ugamije kubeshya amahanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa gatanu ushize, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga ko adashobora na rimwe kuganira na FDLR. Kugeza ubu ngubu rero amaso akaba ahanzwe ibiganiro by'Idoha muri Katari hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa, aho byitezwe ko bashobora kugera ku masezerano runaka mbere y'uko ba perezida Kagame w'u Rwanda na Faci wa Kongo bahurira mu nama i Washington bakemeza burundu ariya masezerano yaho agatangira gushyirwa mu bikorwa. Ariko kandi mu yandi makuru agezweho muri aya masaha nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame aherutse kuvuga ko igihugu cye cyiteguye kubahiriza amasezerano y'amahoro giherutse gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa yashimangiye ko bimwe mu byo rugomba gukora bigomba kubanzirizwa n'ibizakorwa n'uruhande rwa Kongo, naho ku banenze amasezerano ko ari mu nyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagame yavuze ko nibura Perezida Trump yahaye umwanya iki kibazo mu gihe hari abandi batekerezaga uburasirazuba bwo hagati na Ukraine batigeze bita ku bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Avuga ku makuru yari amaze iminsi ahwihwiswa ku buzima bwe, Perezida Paul Kagame yavuze ko aseka ko ari muzima ariko ko nawe ari umuntu nk'abandi bose. Ikiganiro rero yahaye abanyamakuru ku isabukuru ya 31 yo kwibohora ibibazo byatinze ku masezerano igihugu giherutse gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo guhagarika ubushyamirane. Perezida Paul Kagame rero akaba yaravuze ko yishimiye isinywa ry'aya masezerano n'uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayagizemo, naho kuba yanenga ko ashyize imbere inyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paul Kagame akaba yaravuze ko aya masezerano anareba ikibazo cy'umutekano ndetse n'ibya politiki. Aya masezerano akaba yaragize ati aya masezerano ntabwo areba ubukungu gusa, areba n'umutekano ndetse na politiki, kandi byose bigomba kugendana. Avuga kuri Trump, Kagame akaba yaramushimiye kuba we nibura yaritaye kuri iki kibazo mu gihe hari abandi abari bahangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Kwiyubahirizwa ry'aya masezerano, Paul Kagame akaba yarabwiye abanyamakuru ko u Rwanda rwiteguye gukemura ibirureba. Muri iki kiganiro rero Perezida Paul Kagame akaba yarongeye kunenga ababonera iyi ntambara mu nyungu z'amabuye y'agaciro bakirengagiza ibibazo muzi byayiteye. Mu kiganiro rero cyabaye nyuma y'igihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atagaragara cyane mu ruhame ku mbuga nkoranyambaga, rero abenshi bakaba barageze aho bemeza ko yaba arembye cyane cyangwa atakiriho, asa n'ubiseka. Rero Perezida Paul Kagame yavuze ko nawe ari umuntu nk'abandi kandi ko nta muntu uzabaho ubuziraherezo. Gusa yagaragaje ko atumva impamvu abantu bakwishimira urupfu rw'abandi. Ubwo yavugaga ko myaka 31 ishize FPR ihinduye ubutegetsi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame rero akaba yaravuze ko yishimira intambwe y'igitangaza yatewe mu gihe hari abatarabikekaga. Ubwo yabazwaga rero aho abona u Rwanda mu myaka 10 iri imbere, umukuru w'igihugu yavuze ko nta bitangaza yiteze ko bizabaho, gusa ngo abona inzira zaraharuwe mu buryo imbaraga z'iterambere zizaba zifite aho zihera.